alofa vapitua inisio batou. Vaenga lea mai Wellington ia lava le tua ole nei masina tamatanga sa o amataina isa o onga e fatatau ila sang o leolanga the stages of life. Masalo o se taimi momole o tautalangi ai ni matau whapea e au ngā tele. Ameni ole o maliwi e lua o te atu sa tatou wawa ai i le ngai o i mai o le atua ma le whaataunuina, whaatinoina ma le mo'i o nei fuafuanga le atua o lo ta ue lana fionga. Le lala tatou a mata le tai au le nei i le tusile ala salamo iwa sifuru. Ua whetau i le lei ma le nei masina i nei maliu sa tatou whengai ai nei. Salamo iwa sifuru whai upo sifuru ma le lua a whai o iai lau tusi o nai e lau tusi pa ia o le tatou whai tau whaatasi. Whai upo sifuru o le salamo iwa sifuru. Sifuru tasi, sifuru lua. Maua, ia, o tausanga o mātou o langa e fitu ngā fulu ia tausanga. Ai a whai e walu ngā fulu tausanga o na ole malosi. A lo la tau malosi o iai le tingā, ma le puapua ngā. A wae vave o na mawai atu ia, ma la tau lele ese. Katou tau filwhai upulea. O le tatalo lea Mose na whai le atua, o Mose na tusio al salamo lea. E leo tawita o le tatalo la Mose, e whaatatau i le savalinga Israeli. A whaitau whau mua whamai, o oio le atua o le mātou ta iala, mai au ngā tupulanga e whaatatau le savalinga Israeli. O lo tautala whai Mose, na ai Mose i le ma tau tio le atua, va ai fo i le toa sao le atua. O le tatalo la lea, e whaat tau tele i le toa sao le atua, ma mea na tutupu ya Israelu, pei o le taimi fo i lea na le fia le atua ya Israelu, o na whioti ai lo le tupulanga ma tutua, a le tupulanga lo na lua na ave, na wha awa wina le savalinga Israelu. Whamaila i o le tala Mose, o tausanga o tau o langa, e fitu se fulu tausanga, ai a whai e walu se fulu, o na o iei le malosi, a o lo o iei fo i le tinga. A wae vave o na mawai atu, ma mātou lele ese. O le whai upu lea, pe o na ta ua isi taimi, o le o langa o le tangata, e whaatulanga ina i mea e ta ua skoa. Skoa e luas fulu tausanga. I le tusi palangi e whapea, for our lives we have 3 scores. 3 scores e ono fulu tausanga. Plus 10, ona fitus fulu lea. Whamai a iei le malosi wa valus fulu. Ai wa iei le ti ngā, there are different stages of life. O ngei la sanga umo leo langa, e iei swinga e tutupu. O le mea la, i le tusi lea, e susi o lo loto iai, you go deeper, e le o whaatau tele i le au whai o tausanga e soifua le tangata. Amene? Ngai te loa, te mai ati tia, e le i tolu sikoa, iwa tasi o na tausanga po le iwa sfulfoi. O isi e maliu, e la iti o isi e maliu o ngā tutonu, o isi e maliu mātutua. Tau i tele nei mata upu, nei vai taimi. Ala upu na atua ya Mose. Mose, ina ua mai le amatanga o le finangalo le atua aua e ola whaavavau tangata. Live forever. Ai ina ua ngasala le tangata o na whaapu le atua o tausanga. Whai mai le atua le kenese ya Mose. Mai le tua o tausanga la lea la whaatanga mo le tangata, se laulua fulu. E te loa e leo whaatatau whai upu lea i le ono se fulu po le fitus fulu tausanga,
langa o le to'atele e ola i le fitusfulu, valusfulu, ivasfulu, ma le selau, sili atu le selau. Pea tamai tia. O le talala le tua ia Mose, e ola le tangata e selau 20 tausanga. A tuu lai sikoa o le olanga, e ono sikoa e mawhai ona ola ai le tangata, sesi whaapunga, e mawhai ona e soifua i le selau 20 tausanga. O le sikoa mua o lo tausanga ia lai se fulu o tausanga, o ia te laititi e tau le 20, the teenage years, o le sikoa mua lea. O le sikoa lona lua, o tausanga o le tangata i lona 20, ma lona 30, your 20s and your 30s, that is the second score or the second stage. Hallelujah. O le sikoa lona tolu, po le skepu lona tolu e te olai, o lou 50 i le 50. Your 40s and your 50s, o le sikoa lona tolu na, o le 50 la tau le 10, o le sikoa lona tolu le e ola i le tangata. O le tausanga le te nei, sa u 50, sa u iai le sikoa le na, a o le nei ua o 10. O lona winga ua complete ai la u sikoa lona tolu. Ele o sikoa ho ila le kou. O sikoa o le taunga o tausanga wha le tuspa ia. O le la sanga la le na ua o iai ua tolu sikoa. 3 stages. O lo 10 i le 20, o le sikoa lona wha le na, o le stepu longa wha, o i lato lea, mātou la lea i le 10 le toa a matalo o 10. Ma le sunga atu to tasi. E tau i le 20, o le sikoa po le skepu longa wha o aila iai i le se isi lunga lo au pe afa pele sikoa longa wha le iai oi. Lea la, e to tele la tātou le iai. O le sikoa lona 5, o le 20 i le selau. O le tamala le na maliu. O lo iai sa iai le sikoa lona 5, skepu longa 5. O tangata la ia o le selau tausanga, le ta ua o centurions, ua o lona tausanga i le selau 20, o le sikoa lona 1 le na. O inalai umailoa le tausanga whaatangaina e le atua. Amen. O le fasili la, o le ale sikoa ngai ke iai. O fiau sikoa. E te tau ona e loa sikoa na wa e iai. Ma e loa la, whai mai la le whai upu le la, susoa ne ai, se i tatou whai tau. Te wai la le whai upu sfutas. Salamo iwas fulu. O ai se na te loa le malosi o loutua sa, a wā e pei ona matautia, o e whapea loutua tamai, o le tala lea pau o ia a Mose. Na whai i lana waainga i le savalinga mai o au ngā tupulanga Israelu, is koia, so he was watching that God's anger about sin can really destroy people. Ai whamai la talo Mose il whai upasfuma le lua, vai il whai upasfuma lua tatou whai tau. Ia whaapea ona ea o mai a te i mātou, e whai tauina o mātou waso, ina ia maua ai le poto i o mātou loto. So Moses said, God, give us wisdom, so we can live our life with wisdom. Le atua, a mai le poto, ina ia mawhai o na mātou wola i sikoa na e amai, ma ia ola i le poto e whātau nuu wailo fina ngalo. Mo i mātou, mo mai ni mele oiei. O le mea la, o le mata upule nei, e te tau o na tātou malamala mai foi. E sea na e whalongi ni lotu o oile mata upu o le soifua maloloina. Ai, e te tau ona e loa, lau savalinga, ona e ola lea i le poto, whamai le tala le tuspa ia whao ngā te tau aso lo wola,
leanga o aso ua leanga. We need to have wisdom to live life in the right way. Wai wa fiola se lau tausanga, se lau lufu. O ai se au loko ele fio, ia maanga ia foi. E mawhai na e online se lau tausanga. E mawhai nga sili atu se lau tausanga lo soifua. Sa uwa ai atu le Facebook a lesi a inga lai wha manatu mai le fast food tausanga o se tasi foi. Ta mali i o le tatu e ka lesia. Ia happy birthday se umanu. Ua fase fulu nei. Tula i ngalo mawhau. I la asanga ia e ono e ta i lua se fulu tausanga o le savalinga. The decades, the scores of your life. O le vangalo na lua te fia introduce ia i tatou. O lunga li. O lunga li. O le mafutanga le tamama le tina. E to tonu o le ono se fulu. Out of the 120. Generally, e lua te mafuta i le vale o le ono se fulu po le fitu se fulu foi. O tausanga i e masani na o laile na whaatasi e leu ngali. O le state longa lua, o le taimi lea e lua se fulu po le tolu se fulu tausanga, o le stepu mua leo le mafutanga leu ngali. O le tele o ngali e no nofo i le taimi e lua se fulu ai tausanga po le tolu se fulu foi. O lau vaenga i e tau talaiti a e no nofo la iti ele i wavave tele, ai leise me o iai. A wha pena e whaipoipo pena e kamoe a ole i atoa lo lua se fulu. I ole vaenga la le ta ole o leo vaenga vave foi lea e leise mo iai. E eise se sa vave pero tonga. Ia, le lei. I'm talking about generalization. E leo se formula. A ole masangi lau tele lea. Oisi e whaipoipo ua matutua. Ua toe ele lei foi. Amen. A leu nunga ali ia. Generally, e te lua whaipoipo i le lua sifulu po le tolu sifulu tausanga. This is your marriage. O le skepula le wha leu nunga ali. Se ama te leu nunga ali, i koe fo ila i e le lau tele. A wha peua e whaipoipo ua whailo a inga. O le stepu le ta o le stepu mua. The first stage in your marriage. O le mea e te taunga whaata ua i. O le fausia le o le whaavai o le lua ainga. Ma ia invest i mea o le ainga. You invest in everything a o lua sifulu pe tolu sifulu o tausanga. Fau. So. Lulu. O le kaimile ke lulu ai. Lulu i lau soifua maloloina, lulu i lau wola whaaleanganga, lulu i lau tamau ainga, lulu i au relationship, lulu i lau walofa i ainga, o kaimia ke lulu ai. A le lau lulu i, e te 5 sifulu ai pe 11 sifulu, o kua i le maanga i ale mea. So young couples, keep sowing in this stage. Especially so in your health as well. Amen? O le first la lea, e alanga ta o le first, because o le taimi lea you buy your first car. Some of you buy your first house. You go for your first holiday. You get your first degree. The first of everything, not just you, but you as a couple. E te whase fulu la pe la o seumanu. I se wha ngā yellow sunga a whakaikai a koe le mea a. O lea la ua a mata le stepu lona lua. Mana tua o runga li i e whai lau tata. O lua la le runga li i. E o loa le whase fulu, ma le 5 se fulu, i le vā o le whase fulu, ma le 11 se fulu. O le skepu lea e te tauna wha malosia, make it solid, consolidate everything that you sow in the 20 and the 30. Kau mutsumulu me kako. Iao i, o le mea masani na tupu i, o le mea la ua masani ai, le ua o mai lo 5 sefulu ma lo 5 sefulu,
Ua mauala o le mea fo le, ia ua pasia fo ngā mea. Ua pasi o le upuanga, ua pasia fo, uka le lava fo, ua amakanga i le lava. Ua pasia fo, a fai aku e o fai le ani mun, ua pasia fo, ua pasia ke le o mea. Ua amaka nga e aunga. O le mea masani la na tupu i le vaenga lea. Ua suinga o leo langa whale urunga li i ma le whale ainga. Ua mātutua lau whanau, ua mātutua fo i au mātua. O le mea lewa iai, a whapea lai ai o i lau ainga, ua avenei oi o mātua mo lau whanau, toi mātua i au mātua. O le vale, o le whasfulu ma le lima sifulu. O i la, ma kua i whainka, wa maka ma kua i whainka leo langa. O i a le lau sauni uninga, le lua sifulu ma le tau sifulu, e ma kua i whainka lo whasfulu ma lo lima sifulu. E le whaingo fie. Pei la o le whata te inga o tsunga ia lima ma ese a. Vai atu i le pole family service. Ia ua mātutua la whangau. O aso au la iti te maiti e kasi ale upua ese, o whapeka maiti. Au aso ngai, e whai aku ese isi kaimi, e mai voi la ka maiti. O ki fia alu pikola, o vi alu yo, wa amaka ngā, ke le mafo fau ka maiti, wa whai foi la kou mangako. E le se me leanga, it's good. E iai taimi na mafo fau te maititi, e mātua e whalonga tala lea. E iai kaimi le la sanga mua, e mana tua ma ua familia ta maiti lo leo. E olo i lesi level lea. Ma le fia whaalongo i lo leo. Not because it's negative, but the chemistry in the brain change. It's natural. O le mea wha natura. Aua lai ke makwai attack inga lau whangau. Ai whaalongo mai le koi ngā mata upule nei. Ia e loa ai o i na whai mai il Paulu. Apostolo. Ta mā. Au e te whaaita ina leanga lau whangau. Don't embitter your children, because it causes a lot of problems here. For us, a lot of us, mai se tātou Samoa, e eile manatu lea, e one way ata la uma. E sanga answer back, that is wrong. If we go to the word of God. It's a wrong for ilale answer back. Ai le answer back mai ala o le tua. E se ala mea uma, pe ale fai e le wha le tua. Ai a fai nye le wha le tua, e fai le mea ka o le conversation, dialogue, and discuss o le maanga ia la o le development o ainga. A o ila le mea lea o le whase fulu ma le lima se fulu, wa amata na sui le tino o le tangata, wa sui. E te olo ala i le ona se fulu mantua o rungali i le wa fai atu e tala momua. A umalo wa e o le ongo se fulu pela le mele wa o iai. Ono se fulu i le valu se fulu. E ta ua generally, e ta ua o le last. As a couple, in your 20s and 30s, a lot of first. You're first in everything. First kiss, first in everything. In the middle is familiar o ia wha mautuina ai. E ongo se fulu loa, e wha songa i lunga, e ka ule ngā o le last. O lea mea inga ka ule last. Couples will start talking, this might be our last house. Ai mei se ua fitu se fulu anga i lunga i le valu se fulu. Masalo o le tātou e malanga le Samoa, this might be our last house. This might be our last car. This might be our last bed. Whakau se bed mahi. It might be your last bed. So every talk is now talking about the last. Why is the last? The last means one of you is going to go first to heaven. Hallelujah. That's the reality of life. O le tele lau mafutanga whaale unga li'i. E sava vali i si te puia e leo se mea e te whewhi ai. Ma e popole ai. A o le mea e te poto ai whai maila i o mose.
A o ao a mai le poto o te ola I savalinga o leo langa. Ngatala I rungali. That point. La toi fo I lau tala I le lau tele. I tai se fulu e wha peritania the decades of your life. Every 10 years. Lua se fulu tau sanga o le taiminga o malosi. Malosi me uma. E leo tō tele, there's young people here in your 20s o I ngā e makuai. Lot of energy. E tolu se fulu lau tau sanga in your 30s, things started to change. E masania, e iei meo whaalongona I te tonu e tau whaaperitani o hormones, o mea ia, o whaalongona, a o e I lau lua se fulu, ma lau se fulu, like teenage years and your 20s, they go up, e whaapele o. E mea ngā ke whiu e wala au lau whaanga usi kaimi. E se ale general ai o lai. Nga e wha ko leanga o ika maiki. E leo leanga ka maiki. Ua sui le lako a o la iti. E o wha apea mea nga. Nga ale o sar mea le ka o le puberty. O so lo wha apea mea. A vai aku lai lau wha ngau. Ua o mai ma lau lua ko selu wha apea. Selu wha apea. Selu wha apea. Onga sai. Whole pack. Siri aku no ulu au e lai kiki. The hormones started to change. O le whainga le atua. O le sira whapea. So le, kwa ile anga whaia o langa o ngika miki. Ongo sai, wahalu whapea I chemistry kongo lako mafufau. They go like this. E olo la ina tolu se fulu tau sanga ua wha solo le fast fulu. When they become 30 and 40, these guys started to balance up. Started to go back and go like this. O le mea le ngā, e tele ai le mental health, the teenage years up to roughly mid-20s. I le tai lua se fulu, o le kele I o ka maiki, e maua attack la tau mawhau, maua le depression, a lot of mental problem because of whainga kamaya. Na o te talo I le si teine, sa a mai le tai au le nei. O ke vaaya kuange o si teine mai pese Vietnamese. Oh, look at the eyes. Ki lako I maka, oh, kangi ke mongi lai sa whawhai mai kongo sineke. A lot of demons in the eyes. So we pray, rebuke, and command that be set free. O le tele la mea, a le malamalama ai la tamaiti, to le malamalama matua, e create ai unnecessary burden and problems I inga mawhanau, o ngā alula I ol problem to a higher level, ua makua I le māngaia, aia eiloa, o I, e ngai o iai le tamama le tina, e whaatonu tonu mālie, ma ia I loa mai e tamaiti, o mea mātua lai whai, ia makua I le leia a wā lea la kopi le legacy. Wā matanga mawhauwhau la tuma, the legacy message I preach, now the kids are start watching you. Mea ngā e whai lau whangau, o e whai kaun kuspa ia, a ese lau mea lai whai kau. Au e te ita o lau mea ngā lulu ia la tau. Amene. Lulu le mea lelei, e te mana o sele sele se aso. Of course, o lo iei le ti apolo, iei teimi, ka kou ke lulu me le lei, ai sau fori ki apolo lulu me le anga. And God said, I will be with you. O te iaia ia te o tau. O le mea la, a ola le tolu se fulu tau sanga, ua stabilize mea ia, o na ilola ia, e te vai atu I te maiti, ua makang mahukua, ua makang mahufau le lei. But here are the changes. O swinga ia le taimi o tolu se fulu tau sanga. When you are 30, ua leto e saoloto le saolotonga le sa iai. Your freedom is no longer the same. Langa le taimi lea, ua whaile a inga o le tangata, I lona tolu se fulu, ua matanga o maile whangau, ua matanga kokongi piri, o mea sa iai nga kokongi e mātua. Now you live in your own house, you are responsible for everything. O la rana mea tupuina. Usually, lot of responsibility,
lot of stress. You try to build your family. Come for faule a inga. O inala ua amata ona le aiso taime te alua i exercise. 20, you can exercise. O le mea la o tupu le tino, ua amakanga fefeke i. E le fefeke kama ia le teenage years. Mea ngai ke vai lau la iki, ko se ai ke tele o ngai ka miki. Ai se va ai o le pa e. Ngā le uma le lua se fu. O isi le uma le lua se fu. Ai ke koe vai aku. Sa o fa la le le. Wa sa o fa la le le mea. O le mafua anga ua lai ua a makanga silo i lalo le pampengsin. The metabolism in the body started to slow down. O le mafua anga lai slow down. Ai le maka longa whawhekere kingo le tangata. It's not much ele whape ua e leanga kele malo genes a leanga. Langa wa sui au priorities. Before, e ke alu le team all the time. This time, wa se alu kolengi. O nga o, ko kongi aku piri o pawa, kongi piri o lea, kongi alu whainga ruenga usul kai au, sau le fiafi. Sau le mea, wa kua e pisi are not like before. O le mea la taunga whai. Prioritize o ila a makalonga whai sau whainga i le tino. O le mea nga. O le mea whala o tupu i. Wa a mata ona leo se a onga le nei e condemnation e faa o le lui ma le awareness, so you need to know. O le tene la taimi e la po ale tangata e mua la po ale vaenga lea kama mua le e alu wa e ku sorry wa e ale mea o kere e ale mea e fiu ala e omi wa e ale mea. Pei foi o le sivar mauri. Wa kele a yana me. E alanga kele i. O ngai amaka mai i. O i, wa stress. E fai lal kala le mafau fau le tino. Tino, pui ia vaenga tau o le tino. Please protect the important organs of the body, which is the heart, the stomach, and the liver, the kidneys, and everything here. So the fat started build around here. That's one of the medical reasons. Ya amatai on fape. Ola lan me fai. Amata na fai le exercise. Ko anga exercise ma ai healthy. Afa solo la ina ua matua o e wo o le fase fulu peila o le mewa yeise umanu. Se umanu fa alongo mai le upo le tua le neyas. O i lai le fase fulu. Ua a makanga ki ngā ponga iwi. Wa ki ngāi, e ka o aches and pains, wa ke ia wa. O le si mea, wa e alatu le fo mai. Ai fa mai le fo mai, walu lunga lau toto mawalunga. O le si mea, walu lunga lau cholesterol, walu lunga. Fa mai la ia o le si mai ta ilenga ngā lue, te mai ta ileana, fa ilau talanga lela. Alu fo mai, e saula le fo mai. Family for mai. Oh, kasi walu lungal blood pressure. Ile taimi leo wo o fast food. 40s walu lungal blood pressure. Sa ulo fa mai ya. O ko yo wicked for mai. O fa kola me kupu. Ele ma walunga so blood pressure fa pela. Ngo fa yakula ia. Langa kele makua fa penga. You haven't matured that level. The blood or the mela tu. Wa o fast food. This is where heart diseases, lungs, cancer, wa amakanga o mai kama. Ki ngā, wa amakang ki ngā. O le mea la taunga whai oi. Lulu le lei kaimua e lua sifu. Don't wait say e o le kaimi lea. E lulu wai le mea. La le mea lulu. Eat healthy. Ko anga exercise. E whai ngāte le tātou Samoa lango tātou e fia whai me ai.
every decade of your life, I'll take the blood pressure, was whate te inga. E alu ilunga lo toto I tausanga te se fulu. E alu whapea. O le normal blood pressure o le tangata la I titi, e iei le whaatulanga ina o whainu mela, I la tau ia malama I mea. A le tangata matua, ua maua lunga, but that's normal. Ia e loa au whainu mela. E te taunga e alu e whai au test, taunga e alu e. Whai mai le tala le sunga ia Paulo le si asu. O la wingu ngā fuala au le couch. A Paulo, sao lea. O le ingunga o le fuala au le couch, ngā leanga I o ngā kidneys. Now, I'm telling you this. You must, le ki ofa mai Paulo, ia Mose. Le tua a mai le poto, wha mole mai le poko, I te ua leanga o kidneys e le I kai. Nala langa se tulou wale sunga ia Paulo, ulanga ulana tala le na whai. Nalanga leanga le kidneys o Paulo. Leanga ele iai se sina o oina ia Paulo, o fuala aunga e leanga I o kidneys. A lot of us, lack of knowledge causes unnecessary problems. The sad part is when we face untreatable problems. A le ai se poto e whaingatale mea. E iai ale taimi o le atua mo le tangati, le taimi wala awal tangata. What we do our best to get wisdom on how to live healthy. E umalalo fase fulu. Olo fase fulu. O ngā ka kaunga su e longi a war for life. These are your friends for life. Ai maisi ai lo limas fulu. E ola le taimi o le fase fulu, fase solo le limas fulu. Ua te tau o na lava le malovale. That is your age. A whapenga e malovale se tulou I le lua se fulu. Langa vaenga le like. In your 20s and your 30s, you think you don't need anybody. Well, get over it. By your 40, you need your family, you need your brother, you need your uncle, you need your family, you need your cousin, and don't think that you don't need one another. When trouble strike, you need your family and your friends. So that's why, if a maritala tuspa ia, awa ete alo matai tangatolo ainga. Connect to your family. Matua, alo fai lau whangau. They are the ones that decide which home you're going to go to. It's not you. Langa wha mai le tusi le whata otu, le tusi le whai launga. A e matua, ua le aisau choice, a ua sau lesi kai oe. Ua kai oe lesi, Dad, old people's home is there, let's go. Whawhataili tatu anganu. We look after our parents. Au ngisi angangu. It's sad. I've heard stories, many stories. E kangi e whakangisi. Kangisi e ia. O ka kou Samoa. Young people, if you're here today, look after your parents. Look after them. That is the most biblical thing you can do. Alang whai kau mai whawai. Mai whawai. Va ai le lei o lo tiute whale tino, ma lo tiute whale lotu. Your religious duty is to pay back your parents and your grandparents. How do you pay back? Look after them. And all the young people said, Amen. If you are sitting next to your mom and dad, say, Dad, I'm going to look after you. Come on. Mom, I'm going to look after you. I want my fau inheritance. E sa wala inheritance la ko ia. Ia, go jiji umar ka kum kau. E te o lo lai lo lima se fu, se fa funga mai. E ke o lo lima se fu, la vaenga ia waka I fikus fulu ma, o lai ngofa fa pe, se kopere me fikus fulu. E ngau wa o kei ia ko malanga. Ai, lima se fulu lo. O le tau sanga le lima se fulu, ua amata ma ko isu ia mea. Wale masangi le tino I mea sa masangi. I tell you something. O le mea lea, e iei o isi ka ngaka. E whai mai, e le I kai ngā mea, e le I fai se siasu, e le I kai.
you'll be so surprised. E ke osu aku la fai, wale isu malo si fai. It will be a shock to you when you delay things. E ka kaunga fai kai minyei. Ke whapea oi, ia se o aku, ia se o sis kausanga. Some important thing e ke whapea se o, e o aku kausanga ngā. E whapea aku rau lima, o kaule alu lunga. O la kua pa umere. O la kua pa ora pa aur vale. Wale la va. Whai mai le tuspa ia. A e ma whai ona whai le taimi nei. Whai le taimi nei. Aua ke whakali. Don't wait. I'm now turning 60. Ai whawhitai le tua le manuia. O le mea la e taunga tātou whai i le tausanga le luas fulu, tolus fulu, fās fulu. A le i o le lima se fulu. O mea la i e kaunga whai oe. Generally on exercise, I healthy, i le leila moe, reduce the stress. One way to reduce stress is change the way you think about things. For example, e le kele i o whongo kako, o le tato e kale sia, o le makua i kele o mea manga, i e whai le tua, a le la ongo masinga le imas whongo. No leadership meeting. Pawa we need to, we're going to get back to that. But e isi kaimi, kipi i lalo mea le kaunga whaafau la i e fuar ki ngā ingo i tātou. Kaum whai kipi i lalo. Amen. A whai, o le mea ngā lenga whai kako AGM, o wha. Ai ei sau mata upu, whaafetai le tua le whaaloalo le tātou anganuu. Pili ke le whongi, e pingi an ke le whongi, 2 mingu ke wauma. Amen. Ia malesi mea, kaung habi o le lei kako, o ki ngā inga i e whai kusi e supporta, ingisi o kako. Ma kou a mio se, le ki o ka uma kou o whehoi o le tala lei. Amen. Whai le ka kou la, le mele, e mako ke le whehoi. Alleluia. E te ola i le level lea, a o le yo le lima se fulu. O mea ngai, these are some practical things. You must look after your eyes. Look after your ears. Look after your teeth. Wa ai whalele o ngifo. O ngifo. Kalunga o soifua maringai lalolanga. Ele iai, I never have a feeling in my teeth. O isi kaino ke visi Syria Helen. How does it feel to have a feeling in your hand? A uwa ainga I yasolai I nifo se tulau al matoainga. Whapea au se whawhangua. But that was then. What's coming? Alu lelei Helen. Whaionga ngifo wha au lelei. Aiva aila ia ngifo Helen. E papa e umaru. Le ko iai feeling. Aku Helen. A vakula o kāde ai ke aru. Fixa i ongi. Ia e valu se funga au, iwa se furu. Ia o ki kira ko lai seki mai alu. My teeth. Ne vai mai. I never have caps. O isi ka ngaka. E va, ia ngifo ele kai. O isi ka ngaka ke au kilo. Se I tulo wa pe o ke le o fa. E ia le mafuanga. E ala inga vangi nga fa. A e ko anga ai masima. Ke lo mere. O le ke lo masima. E nga yo ia lo kingo e suengi calcium. E koe fa akumu ai mea o lo kingo la ua ova I le masima. E koe fa palengi ele mea. O le mea la mua e alu ai le calcium. E fa akau mai anga calcium o ngifo. The body will go and borrow that comes from your teeth. E borrow mai la. E fixe ai le resto lo kingo. Je ua o le diabetics. E borrow o le kere la masima. O le kere funga le borrow. O le mea la nga. A kere ngai le borrow. E vai aku. Wai hau kiro ku ngifo wa vava ki kele. Kipi la lo lai masima. If you look at my gums. Kua mau ar ka masul. No caps. I learned when I was young. My mother, Rokinga, that's a legacy story. Rokinga pure for my.
He's got everything. Oso mai, ni wale uoso mai. Alfape. O le si mea o mata. O mata e tāua. O le kele o le ai, e le sa o le ai, e affecta i mata. O le ua uongo se furu, le kai fai kau se maka. O le si au la ai ki pe kai kau se furu kau sanga. I'm not saying e leanga, le ai. E pau a alfo i o lau se renga fai mai. Ang langa ye isi taime ye fo i wha mai e le ai lai le o le ngā fo i. E fo la taime, e ke no oe, e ma whain koe reverse o mata. E ma whain koe reverse, wha ale lei o tif. O makala. Mkwa ale leia. Me ngā o ki kira ki ako. Whai keke ana. E lua levo o mata. A o whai kau kusi, whai kau Facebook o whai kau, I can see tiny things. Kwa shapa, i di mga music class. E se rawa o kau sanga, o ke vai mai a, aka wawa peska. Ai e isi mata i lunga atu o le supernatural, ka kilo ai mea la tu. E whai e le atua, look after your eyes. O le vesiri, e wha whenga e look after your eyes. Ka alo o sifuru kasi le po alu lo moe. Le mere la ka le kasi, ngā alu la ia mi mika mai, mako kalangoanga so e ka le lua kua umo. Mako kalangoanga ma le vaenga le, ka le koru. Ia, o le mea ngā wea rue whai au maka. O kua i le la vavanga i maka. Ma le si mea, kua ngai ai ka loki. Kua ngai ai vegetable. O le si mea la o talinga. Look after your, do it there. Wa iau kalinga. O le si, ngā whai la utala le service. I never, o ke leka kai wha o ngā meo kalinga. Awo i o aka o mea ngā. Earphones, earplugs, earpod, ear whatever. I never use those things. My hearing, I can hear things that's going on at Suncorp Stadium. No, not really. Le leike le lau whalonga. Langa o le mea le ku kalinga. E au ngā, ai kangora ki lalo. Ai a whai mai kango ki lunga. Over time, wālunga i lalo lau natural whalonga. O le kele lau le alu i lalo lau whalonga. O le kele ngā lau kango ki reo kele. To the point, wa e fiu e whai wa makanga le lau whalonga. Amen. O isi mea o lau tino. O isi, o le mawhakia i ai vai. Mawhakia i le pain, ma le ache, o kuli. Se o vaenga la aiki, ai sa wawani mai, ua mawhatia i mea, kingo o le tino. O ke reo mi mika ia auto. Oa, whale leia la vai. Kua perfect, I have perfect teeth. Wale leia la whalongo. Le kai ki ngangi o vai. O ke savari mea, kufa savari fia. Ai sea, ngā le leila da ulu le ngā whai kausanga i au. Le la o ongs fulu. Ia, maa ngai are mea. E whisiri mai, e inyo mai pasta. E iai. Langa e iai tai me whaasoro solo, e leo toi tutusa le tino. Amen. O le, a umalau lau lima se fulu. O le ongo se fulu. Kusa o ngai a whai, le la umal kato matau. O i la tau ia o i le ono se fulu. O le lima, so ko pek le lima se fulu. Ai mai se ale wha se fulu. O lau main focusa il wha se fulu. 40 years. Charles, 40 years. Your main focus is your heart. O i ngā, a wha penga e play up below heart. E ke wha se fulu lo. Ma le lima se fulu. You have to look after your heart. O le whalawelawe o tatou. A anu le fo mai, a mai le fo ala au ingu, feel good, ngā whai, ngā kau wha a wawale o lifestyle lai e. Ai le loe le. E loe le tua le tatou taimi, ai a vai le poto. Ia a kongo e tele a me mwhaingako whai mo le tua. Hallelujah. E te ono se fulu loa whasolo, le fitu se fulu, ma le valu se fulu, o le tele o swinga, wa amata, ngā avea le whale, le fo mai. Ma isi, ma lese place wa e alu iai taimi uma. A le leila lau ai, au e lai titi mai. E ke ongos fulu ai,
fitu se fulu, valu se fulu, ma ngai ale alu mea. Desi mea, look after your brain. Ia ua lava le matau. O la ale mea kato tala noa le asol nei. Fa mai le tatalo a mose, le atua a mai le poto, mātou te olai. Fa mai le tala Paulo, o lo tino, o le malu malu, o le anganga pa ia. Ia e vivi I le atua e lo tino. O le tusi na mumoko nito, o lona tau peono. Roma esfuruma le lua fa mai, avela I o lo tino, e fai matau langa ola, e pa ia ma le malie. You have to go home with a revelation. My body is very important. E ke rora I ke leo lang sala. Eating too much is a sin. E te tau o ngā kipire ai. Amen. Ia re kam fai fo ia o kipi. Kako kam fai o mai kipi kako ai. Ia. Malesi mea. Fa mai la I o le tuspa ia. So o se mea e te fai. Pe ai pe imu. Fai mo le vi inga o le atua. Aleluia. Wa umal tato mata upule asol ne. Ai ai se vaenga o le nā tau talanga e pe wakau ki ngā ia ke oi. Ia ki ngā le lenga. Ia. Alu atu nei loa ma fai se fainga. Ia toi suia ai foi. Ele it's not too late to do something good. Ia la tato turai usu mai peselea. Something good is going to happen to you.